thomo e tshwana le e le jwa e ne le seabe se segolo mo go kgoneng maitlamo a Peter Patsalelwang, PTV News, Gaborone. Kansela Gaborone e tla aga lefelo le go latlhelwa matlakala teng mo Gaborone le le tla lopang madi a kana ka 10 million pula mo ngwageng o tlang wa madi. Lefelo le le tla thusa ka go latlha matlakala mo go hapegileng se se buile ke mo phuthegong e neng e tshwerwe gareng ga kansela ya Gaborone ga mmogo le ya Västerås municipality go tswa lefatsheng la Sweden Termakgweng le disang go tswa kgosi ba go rulaganyetse pego. Kansele tse pedi e leng ya Gaborone le ya lefatshe la Sweden Västerås municipality di senne tumalano ya go diragatsa ditsela tse di faphegileng tsa go latlha matlakala. Tumalano e ya ngwaga wa 2012 e supile dintlha di le mmalwa tse kansele tseo di tla thusanang mo go tsone. Nngwe ya dintlha tsa ditumalano e ke go agwa ga lefelo le go latlhelwa matlakala mo Gaborone. Lefelo le le tla thusa go sala matlakala le go a tsamaisa e le tsela ya go hokotsa go kgotlhelesega ga tikologo. The partnership worked on the feasibility and design concept for a waste transfer station in Gaborone. The project that is at a stage where surely before end of this year we would have started. As of now, yes, we have identified land where we will do the transfer station. And the funds also, the government has availed the funds for implementation of that project. Bagolwane go tswa ditoropong tse pedi tse ba supile fa ba na le tsholofelo e ntsi mo tirisanyong mmogo e ka ba supa fa tla ba sologela molemo go ya go ileng. And when it comes to sustainable consumption, I think we have a lot of learned from you here in Gaborone. We Swedes have a very high consumptions today that is not sustainable, and so I think maybe we can learn you something about waste management. With the involvement into schools, I think it's one of the most important things we do with the project, because it's the children, the young people, who can learn a lot and can teach us how to be more caring about the environment and more sustainable, and especially doing things to waste management. Tirisanyo mmogo e akaretsa go ruta setšhaba ka go latlha matlakala mo go tshwanetseng, go tla ka mananeo a rutang bana kwa dikolong ga mmogo le go tlhabolola matlakala go ntsha didiriswa tse dingwe. Botsalano jo bo supa kgonagalo ya go atlega mo go nneng ditoropo tse di phepa le bokamoso jwa sennela ruri. Disang go tswa kgosi, BOTSWANA Television, Gaborone. Mo letsatsing la maabane letse e se mphete ke go fete mela e tletse ka bohibidu jaaka go ne go ipela letsatsi la baratani kgotsa Valentines. Bangwe ba bo ba etetse mafelo a farologaneng go ya go ipela le ba ka pelo ba bone, fa ba bangwe ba ne ba tshwaragane le tiro ya go netefatsa gore baratani ba bona ditirelo tsa maemo a ntlha. Monica Setswaila le Bofelo Motsumi ba ne ba tsamaya le toropokgolo go buisana le ba ba neng ba ipela. Letsatsi la baratani ke nako ya go ipela le go supa lorato gareng ga baratani le ba ba gaufi le bone. Mo letsatsing le, marekisetso ka bontsi a rekisa dimpho tsa go supa lorato di akaretsa dithunya, dilekere gareng ga tse dingwe. Le fa go ntse jalo, batho ka go farologana ba leleba ka tsela e sa tshwaneng. No gift ke nne hela ke solfetse ka Valentine hela. Ke lorato for me anyone who ke feel wanted. Like lorato hela giving love, or I gift or no gift, lorato is enough. Valentine ke how celebrate that already. Maybe baratanang or by love or friendship. That's what I understand about Valentine's Day. I celebrate my Valentine. Ke fa batlogolo ba me, my sisters, some gifts. Le ga di se too expensive, the cheap ones, something like body chocolate, the boy in here. It means something to me. Letsatsi le la Valentine ke letsatsi le legolo tota le gore sentse ro ne le motho o tshelang le ene nako. You have to go out and enjoy day. Me fela ga go mothofo mo dikgwebong dingwe jaaka di tsweletse ka go leka go fithelela dikeletso tsa bajibareki. It can be stressful because during this time the supplier ba turisa dithunya mo go heteletseng, and because you'll find that when say a bunch of red roses we reka 100 rand, ka Valentine you're going to buy it ka 400 rand,
o bo ipotsa gore how are you going to price? Tota hela senka se buang, Valentine is not that you make a lot of money. It's mainly kana ga tota re direla thata go khotsofatsa di customer tsa rona. mme tse dingwe di itemogetse palo e ka godimo ya bajibareki. go sala go simolola go nna busy go simolola phakela go thela ka nako ya gompieno tse go na di-customer mo startereng sa rona re go direla di-prone or re go direla sushi ya rona go na di-fried California go na di-fried go na di-pink roses. Letsatsi la Valentine le tla tswelela le ipelelwa ke bontsi ka jaana go dumelwa ha ile sebaka sa go supa lorato le kamogelo ya bao o tshelang le bone. Monica SETSWANA, BOTSWANA Television, Gaborone. A re go maokwane go le khotla la ka boditshako le reng le ipetse selo sa go rutuntsha le go rifatsa gore bane ba kgaolo eo ba tlhaloganya melao le dituelo tse diša tsa ditsha tse di simolotsweng ka kgwedi ya Moranang ka ngwaga wa 2022. Mokwaledi wa lekgotla leo Refanuel Radifalana a re diphuthego tseo di mosola thata ka ile sebaka sa go arogana maele le dithuto le setšhaba. Thato Ranna ka pego. Go ya ka Rre Radifalana, dituelo tse di sekasekilweng sešwa tsa Tribal Land Act of 2022 di bewa go lebile mabaka a tshwana le gore setsha se mo kgaolong kgotsa mo toropong. Ka jalo o kaile fa maikelelo a ditlhotlhwa tseo e le go leka go kganela batswana go rekisetsa batswa kwa lefatshe la bone. Le fa go ntse jalo ditlhotlhwa tseo go tlhalosiwa fa di tla tswalelwa ka go sekwasekwa ngwaga le ngwaga. Botsadi ha bo gakologelwa kana morafe ga o gakologelwa ko morago kwa dituelo tse ne re na le tsone bontsi ba tsone ne le tse di motlhofonyana, tse dingwe ne re duela ma 5 pula, tse dingwe re duela ma 10 pula le ma 20 pula. Mme re ha molao o tla wa tsisa dituelo tse ne di le ka go tlhabolla kana go thusa land board gore le yone e kgone go itlhabolla ka tsela nngwe. Mme mo tsamaisong eo gala mo tshega morafe o baballwa ke dituelo tseo. Mme re tshwanetse gore rotlhe re be re tlhaloganya gore ba ba tshwereng phate yone re ya dileng e bolle hatshe ba re ba tshwereng ke sone se leng gore ha no gompieno batsadi go lekudisana gore se ka re ka moso mongware nyana ke bona ba tshweregela ga le ga kitse se sirwang kana nna ke utlwa hela ka ditsebe go buiwa ke sa itse gore ga tweng. Batswana ba rotloeditswe go kwadisa matlotla a na le dingwaga tse di 5 go ya kwa tlase ka a fitileng dingwaga tse 5 a sena tshiamelo ya gore batho ba ka nna mo gone. Re na le matlotla a mantsi tota a mantsi a ile gore gompieno yana ka re le hajara ja ka re gatile mo godimo ga matlotla a motho mongwe yo le gore le ene na tla go thibela mo teng ga matlotla a motho mongwe gape. A mme jaanong ga le go dio tse re tla di dira tsotlhe a bana ba re ba tsholang ba ba tswang ko tlase a ba tla bona le hatsi ga ba ka ke ba bona le hatsi a re bueng ka se se tshelang ga le gore tshimo eo e mo masimo mme ke tshimo hela e sa le batsadi ba e dirisa e le gong e bonala gore e bile mo tirisong a e kwadisiwa dira se se tshwanetseng hela ga o le kgosi o kwala gore go a dirisiwa a go bo go ntse yalo ga gongwe dikgang tse dingwe di bakwa ke rona beng ba rona ga gongwe di bakwa ke rona wa bona gore go ntse jaanong re ga gore dio tse tsotlhe tse re tla go di buisanya gore a re se ka ra tlhola re ira yang a re dire mo go tshwanetseng kana batho ba re supileng ka monwana hela jaaka re le malenbote yana ga re ka se ka ra direla morage sentle ga bana gore tshepa. Banni ba rotloeditswe go emisa go rekisa ditsha tsa bone ba kgothadiwa go di leba jaaka peeletso ya bokamoso jwa bone. Thato Ranna, BTV News, Maokane. Mothusa mookamela mapodisi a Letlhakeng Assistant Superintendent Lekopane Molwanta a re ba tshwengwa ke bogodu jwa leruo jo bo ileng magoletsa bošeng a re ba tshegeditse babelaelwa ba ka nna 12 mabapi le bogodu jwa leruo mo biking eno fela. Pego ka bodulo mogorosi. Fa bua mo potsolosong le lekalana la BTV News, mothusa mookamela mapodisi a Letlhakeng Assistant Superintendent Lekopane Molwanta a re go supagala fa dikgomo tseo di tlhabiwa a bo di a go rekisiwa kwa Gaborone kwa matlhabelong a dibutšara le mo go bommasape. Mme ke tshwengwa thata mo kgaolong ya me ke bogodu jwa leruo
thata e bong dikgomo di ntshwenya thata mo kgaolong ya malwelwe le kgaolo ya disagwane go ta go tsena gompieno se ke tshwere batho ba ka nna 12 ba ba monang le bogodu jwa leruo e bong dikgomo 7 setse ke ba rimandile ko toronkong. Batswana ba setse ba lathile tsamaiso ka gore ga ba sa thola go thathelwa dikgomo bontsi ba nakwana ba setse ba itseela hela mo dinageng mo ditseleng hela ka gore bontsi ba leruo bo robala mo ditseleng yaanong ke gona ba bonang tshono teng. Re thopile dikomiti tse e le goreng tota re ne re sobaela thata gore di ka re thusa mo go lwantsheng borukutu ka tsone dikomiti tsa botwantsho borukutu bonte kwa ke go lebega ke tsone tse e le gore gantsinya re nna re leka go di dirisa gore re bone gore re ka lwantsha jang tsone dikgang tsone tse tsa bogodu. Mo go tse dingwe re Molanto a re ba tlhotlhomisa kgang e mo go yone batho ba jewang tsoma ka thekiso ya ditsha. Ke na le dikgang di le pedi tsa ditsha tse batho ba rekisitseng ba rekisitse batho ba ka nna ba babedi kgotsa go feta go gore motho a rekisa setsha a ba ta go go rona ta ra re o latlhile setsha re mo direla affidavit ya ba go leng bone gore a kgona go rekisa sa gape a go kopa moruti wa setlankana seo mme so fa setse re tshwere ba le babedi ba ile gore ke tsa gore taba isa pele ga kgotla sekelo gore ba ye go bona molato ga ile ba ta bona molato ka gore kotlhao ya teng ke ha le go tla go bona molato ke 50,000 pula kapa 5 years mo toronkong kapa sotlhe. Morafe o rotloeditse go nna seoposengwe mo dikganyeng tsa go lwantsha borukutlhi le botlhokatsebe tse di apeseng Batswana kobo ka letshoba. Bodulo Mogorosi, BTV News, Letlhakeng. Motho wetso ke di go neetse gakologelo tsa segwa di a latela kgante jana ka nako ya boroba bobedi a re go tshameka. tla ke go leboge re je ka pego yeo e duleng diatla ya dikgang tsa Setswana. Nna ke bidiwa hela gote city ke aga kwa ke tla ka tsone tsa metshameko mme tse di teletseng pele tsone tsa re lekgotla le le okametseng metshameko mono ga ela Botswana National Sport Commission le tsere tshwetso ya go romela ditlhopha tsa metshameko e fera bongwe ebile e le e phadisetsang kwa di-Olympic kwa kgaisanong ya monongwaga ya Africa Games kwa Accra, Ghana. Kgaisano eo ya bolesome le boraro e tla simolola ka kgwedi ya Mopitlwe e fera bobedi go tsena e le 24 a re utlwe Katlego Kgakole le boithatelo mo aloleng ka pego. Go ya ka mookamedi wa tlhabololo metshameko wa lekgotla la Botswana National Sports Commission Peaceful Seleka ba tlhophile ditlhopha tseo ka jana ba lebile gore di ka thusa lekgotla leo gore le fitlhelele tebelopele ya lone. Re isa dikgodi di le 9 go the African Games ngwaga ono, and we have started engaging them for preparations. As you know, there is accreditation that should happen. The total closing date is today. So they have already submitted their loan list. They have submitted their documents that are required to complete the accreditation. So we have engaged with those. The approach that we have adopted as a commission is that we use other games to prepare for the measure. So the African Games are preparations for the Olympics. And you should understand that also that African Games for some sport codes such as athletics are also a qualifier to the Olympics. So we'll be using the African Games to try and qualify some other athletes. Ntateng ya letlhoko la madi monongwaga lekgotla la BNSC le patelesegile go romela palo e potlana kwa dikgaisanong tseo e ba solofetseng gore e tla gapela lefatshe leno dietsele di le 10. Setlhopha seo sa setšhaba sa All Africa Games se solofetse go tsena mo kampeng beke e tlang go itlhokotsa pele se leba kwa Accra, Ghana. We are planning to have our final camp from the 25th of February to the 4th when the first group will be leaving to Ghana. You would understand that our team is not going to leave at the same time because of the scheduling of the games. The game starts on the 8th of March and finishes on the 23rd. But for example, athletics will be competing from the 18th to the 23rd. So it will not be prudent to take them
or to take them to Ghana on the 8th, because we might have challenges of where they train and you know, such things. So we are engaging with Botswana Athletics Association to see where in the meantime where they'll be placed training home, or would have funds to take them somewhere to keep on preparing. Setlhopha seo se sa agilweng ka ditlhopha tsa metshameko a mabelo, judo, taekwondo, 3-on-3 basketball, tennis, mabole, weightlifting, swimming le beach volleyball se solofetse go leba kwa Accra, Ghana kgwedi e tlang e tlhola malatsi a le 4, mme se solofetse go boela mono gae kgwedi ya Mopitlo e le 24. Katlego Kgakole, BTV Sport, Gaborone. Me haragatela pele e le tsela nngwe ya go tlhomamisa gore kgwedi ya dinao e simolodisiwa ka ditlamelo tse di maleba go tswa kwa modimo le go tla Botswana Football Association ka fa tlase ga lenaneo la FIFA le le itebagantseng le ngwana wa mosetsana le abetse sekolo sa ithuthuntso ya kgwele ya dinao sa Shakawe di dirisiwa tsa kgwele ya dinao segola mebaeng. Sekolo seo sa Shakawe se le nngwe ya tse di supa tse di tebagantseng le go rotloetsa kgwele ya dinao go tswa kwa modimo go bomme le bana ba setsana se thomile semmuso ke lekgotla la Botswana Football Association ka ngwaga wa 2022 mme sentse se sena di dirisiwa tsa kgwele ya dinao go ka tsweledisa lenaneo leo. Re lebeletse gore mo nakong ya gompieno ga gona school sports and ha go sena school sports yana bone bana ba ka gore ba santse ba le banyenyane ke from age ya 6 years to 12 years ke bone ba ile gore tabo re ba dirisa gore ka moso ebe ba tsenella di youth competitions tse ileng gore gantsi re di dirisa mo di region no re le mo Shakawe yana re setse morago ngwe pilara ya rona ya strategy sa women's football ya grassroots e leng gone ke yone ya mass participation ha ne re dile go introduce the first love for the sport mme se ne se diragala gompieno re ne re irile yone grassroots festival mo go yone re ne re na le di station di ka tshwara 8 tse leng gore re ne re kgaogantse bana ka di topic tse di harologaneng ono ka itemogela gore gone ha gone go na le di workshop tse leng gore ne ba rutwa technique and skill development re ne re tsolela gore center ga re no e togela re togela ruri be sala eswa ke solela gore center ke yone yang go nna le gore yang go nna le sengwe se leng gore ngwana mosetsana wa go ithutela bolo gone ya gape for Shakawe hela football wa bona le bana ba teng gore ba tshwara ka pela. Kgosi wa motse wa Shakawe Kgosi Lekgowa o itetse le go fi lenaneo le a re le go thusa mo go lekeng go rarabolla dikgang tsa sekolo seo tsa tekatekano ya bong gareng ga batshameki ba basetsana le basimane segolobogolo mo motshamekong wa kgwele ya dinao o tumile thata ka go tshamekiwa ke borre. Sports kana motshameko o botlhokwa hela thata ra bona bana gompieno ba basetsanyana ba basimane ba kgona go hithelela ba ya go pele le tse ke di bonang ga ile dipaka dibolo tse di tsileng gona di tsone tse ke di lebogele gore bana ba rona ba ta kgona go na le tshiamelo mo metshameko ya bone. Re thutile metshameko e le mentsi re thutile go controlla bolo go pasa bolo ke tebeletse gore ke teleha ka gore le nna ke batla go ipona ke tshameka kgwele ya dinao ke le masetsana re teleha mme re tara ithuta dilo tse di farologane re thile how to control a ball ke teleha go toleblela ka football nek sa ikela gore ke to tshameka football ke le masetsana ka gore basimane ke bone ba itse gore ke bone ba tshameka football so I'm happy to BFA ya abetse sekolo seo bolo ya kgwele ya dinao di lekgolo le lesome le bohera bongwe dibeke kapari ya kgwele ya dinao le dirisiwa ka go harologana tsa kgwele ya dinao di heta lekgolo go netehatsa ga kgwele ya dinao e re tuntshiwa go tswa kwa moding ena le ditsompelo tse di maleba. Lenaneo le ke lengwe la mararo a neng a kopile kwa FIFA mme a tega. Lore le oja lo sale metsi re tlabe re lebile gore ba go hatloga ka tsela e ntseng jang me haragatela pele setlhopha sa Joining Galaxy se letse se tlhatlogetse kwa setlhoeng sa loko ya leki ya Botswana Premier se sena go nota sa Traffic ka no e lengwe go lefela mo motshamekong o no tshamekela kwa lebale la Obet Itani Chilume kwa Francistown. Galaxy e noseditswe ke Thabang Sisenye motshameko o setse ka motsotso gore o ye bokhutlong madio ao a raya gore banna ba kwa toropong ya moepo wa ditemane ba tlhatlogela kwa setlhoeng sa loko ka dintlha di le 30 le
5 ntlha e le 1 fa pele ga Township Rollers. We played well. It's a balanced game. First and second half. I thought a game that is played in that manner should end in a draw. But the luck is not always for two people, it's for one. So luck was on our side. It's a painful loss for us. Second successive game when we concede in the dying minutes is not good. I don't know whether I should call this concentration lapse or it's tough luck. It was a very difficult match, a very tactical game. We need to give credit to Coach Phil. He's doing a tremendous work here. This team is playing good football. They play your 4-4-2, the traditional 4-4-2. But the good thing about it, he has very good players who can play that system, and they know how to close the inner zones where you would want to play. Honestly speaking, I think as a team, they did very well, and I think they tried to stick to the plan. Jaanong Galaxy he re tshameka motshameko wa yone wa borataro ba tshamekile maleka a le mangwe ba ise ba noswe mo metshamekong eo e merataro tle be re lebeletse go bona gore a batla sireletsa boisimega jwa bone bwa league. Me jaanong ha re di garela moeteledipele wa lekgotla la Bowling Association Kitso Robert a re motshameko wa bowling o tsweletse ka go gola monogae jaaka o setse o kgona gore o nne le mananeo a go tlhabolola go tswa kwa moding ga mmogo le go tshegetsa dikgaisano ka go farologana. A rutlwe Michelle Sekopo ka pego. E le tsela ya go godisa motshameko wa bowling go tswa ko moding lekgotla leo le simolotse lenaneo la re ba bona ha ka tshwaragano le la Botswana National Sports Commission ko Johaneng mme maikelelo ke gore ba le atolose kwa mafelong a mangwe a lefatshe leno. Re iswe ko tier 2 go supa gore ra iteka ke BNSC go supa ra le ka thata because la o ka lebelela re setse re tsentse le bananyana mo sportseng gampieno. There's a lot of them go joining this club stadium. BNSC ba re hile equipment e ka tsena mo dikweleng ya kae through re ba bona. Santse re practice sento go joina re sino go khona center da simela tsena mo dikweleng le mo di kgalong tse di go tenya. Le fa le khotla leo la aparetswe ke kganya le tlhoko la madi la re tshwaragano le bana le sabe ka go farologana e ba tlodisitse melatswana. La so tota rena club ngwe le ngwe na barotwetsi ba bantsintsi thata ra di club di a dira mo barotwetsi le rena re la association re kopa hale le hale like no tournament re tswa mo gone ne sponsorilwe ke Might Infinite Services ke di bowlers tse di sa tshamekeng gampie bana sponsor tournament ka 12,000 ba ka madiro la ga boron club go over 150,000 ba re naela association Botswana Ball Association ba re ne 100,000 ke la bobedi ba re sponsora ka madi aka. Morago ga bokopano ba bone ba ngwaga le ngwaga lekgotla la bowling ba kgonne go sekaseka melao ya bone go nna mono mongwe le ya BNSC ga mmogo le metlhala e mesha ya go tokafatsa motshameko ka kakaretso. Mo go botlhokwa ke constitution ya rona ne re alaena le ya BNSC re itse go malokong gore ba e cheke tere kgone go e dumelana. Le strategy re se dirile re se rometse go malokong ba kgone go se dumelana. Le melawana ya motshameko ya rona ya metshameko ya le yona ne re review re rometse go ba tshamekeng gore ba lebelle gore ntse ya. Lekgotla la bowling le solofetse go tshwara kgaisano e latelang go Francistown kgwedi e tlang e ba yang go idirisa go tlhopha batshameki ba setlhopha se se tla emelang lefatshe leno go kgaisanong ya Africa Stage Tournament. Michelle Sekopo, BTV Sport, Gaborone. Pego eo e re tlisa ko bokhutlong jwa tsa metshameko mo nakong eno mme ka Motswana rile mafoko ga ala le nageng dikgantse o tla tsamaya o tswelela o ntse o di utlwa jaaka letsatsi le tlabe le ntse le tsamaya a jaanong re lebe tse di gogang ko pele mo the day break.